Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Wala kibor sin charge ng Riboy District kila penmi da ka jing pensutu patba na kasngi syakasngi bakin yang khampaji ha ka jing jingai ka bashimitar we na we pat ha ki kinta baki lek thet lek pen na ki yogi hat ndai lalam baki patba kim patiau bat ki lek lek pen ban ya kini ka jing patha da ka bayang lumbrum ban ya kini thet mar ha yo de jhor CTS Memorial hat ka badan hanong po unong lum khubor jang ka Batisi TV ulalap ya kini ka jing bom patiau jang ki patba Hakashi tarik wiayong arjar arpho kat baka yau di jhor kadang thanemba haki kenta bala penjensor ya ka curfew hakabaidai bakani nakaliang jo chairman kanong po town committee ba klio pas BCA maka jing kren bat ka Batisi ula penpau ba ka jing pakhang snong bat ka jing batha jong ka sarkar ban yeng jingai we na we pat kam don jing mot setia la daki pat ba hi kempat snguthu ya ka jing persang jo sarkar ban yadahi ya ka jing em jongki na ka jing sapriang jo knyang jing pang coronavirus Kuat ni ban flow segi pai ba men hinin ni dang yolat ban ya keduk kerpang ba ki parlok nang ba sinong dang kalau ko area rengkat ba ba men ni na kren ya kejuk ke jumut na ka minta ba kuno ni le ban yada si saya kana ke jimpang ba herstad ka pakai bro ko te kum minta step kat kum ka jing aji bet na kalian ka district administration ka balahu bet bu kerpang na ka banta kinong di resion awe tarik yang di dok menin ngidang dep mana kasi gede di jor te kayo di jor ka compare na ki we pat di dukan ki balak dep dukan resion ba dukan dok namar ba la identify lupa tangkat to kan itu kan bagi dukan jor pat de ni lalong ba invite ya ke Riboy District barok ka we ba lalong ka yo ka bahir ang ne man ka step te ki briu buwan don kam buwan ba ki jor sitom namar ba kilabun pelat ki yang lain ado lantai na po main road berkunjur nanti na simpol lano ulai unki na tahu ba ki item kilabun pelat ki nong kit ru kat ka bai igi kwa lut ban kit lano kimi na po ihaw ki bapli yang lain ru kimi te na ba kalong kumye masude ban ajing mod ye ki bor sarkar nadu ka government kunjur ka district administration ba ka jimut jong ka total lockdown kala defeat habangi penlong igini ki open market dina marketa bangin lak sisa ban kiar ya untuk jingpang bola ban purstet te kumbal ada mi kordar badai ban impose back kata ka curfew ba kini ki selected supplier ki lajit ki ba la ban tumbe punyang yau marbam mardi ukha ujhor ka dok ane kata kin lek pumpoi back sya ki snong namar ba kelayo lupa ka special pass tang maki ibadon kalat balak bagpoy ya umar mata telada la banle hakta korkom disinong ki thauji kilasuk bar hasinong anum dan paiba kumbadon hapo yaw sikilasuk ngibo da ka timing hapo sinong ru ngilala banbu nang bo paiba ula la sisa ban tiar na kino gi parlok ki balak ban kit yome jang jimpang dan mar ketang sudai ban ajimut ba lada ka sarkar ka suyahap ka district administration ka suyahap pengi sudai ban ajimut ba la dai ban close down ya ki open market ai kini sistem tang ban im ka sarkar kular ban ai ya ki NRGS wages free of claim da trade kala kularo ban ayo ration na kabentai kitu di bawah yo alat penekala la khang ye jing like bala tenre lapli pa ya kayo ti kumba ka contradict kani ka company ya tin mar kata ban bhai ka long ba
close down ki supplier ki poi gisnong itu ki retailer ni grocery shop gisnong ki chu apek ki chu kontak supplier ki poi gisnong kemud kaji mud jong ka lockdown kala do ni ha gisnong tu gisnong yo what ni shu saba what like bala shu chong yen ka songkar ka sapan biang ni hab bani dai ni yang jipang henry lada ailat kumne menta kasi ke yo johor sauterik kan plibiang ter lai sausi kan plibiang kamdan jingmut kata ka jingkang pakang sirang kamdan jingmut pakang dio I gamba penkumar yo poi ba bapli ki polis kilai persyang ikat bala alai jong ibor ban yarap ban pembek henry kiru kinumla ban maintain ya kata ka spacing nane ka distance badai ban yang cimetar yo yang te jaga di Johor dong lanji yang don ka jaga bal khapnya ala sui keni Johor don jaga don ba balik hit te bapli ki polis ru ki sitong yang sa angne ka ban penyai di bapli do kwa Johor ki don kita gidang yang kater don namar kata suggestion ni appeal nak tahun komiti segi board penyai jo sarkar nadu nak state level hadu di district bat ki para rambak sinong to ya pikir ya une ukang Jepang yo kan poi kumajah segui kiri ke kan dei ke jing tim yang ni kum ginong yalam di bahap pempek ngor ya isinong kita pempek ngor ya ki area kita ni bante datang kan ni bol ni tua ban pencai ban ajumut siapa sarkar bagam somaha ban yarap ban pembek igini ki jing syam gi man ka step ni awan volunteer ni iya ke jing syam ni jing pai ba ki badon kamru kita bakwa betang bersuan pekai ru kidon ke ban lai kita close down ken polis player haji sinong kemudian kelas